RMN Davao. Listen win. Listen win. Katong exact location diri tas may barangay Talomo proper. Og karong mga orasan na napuntay na abtan samtang naminaw og DXDC Armen Davao. Okay, hinay-hinay tagpaduol sa iyang gamay nga payag. Ayo, asang tagbalay. Okay, nigawas na jud si sir. Okay, paduol ta mga kasama. Kisa may pangalan nato sir? Joel Padillo, Si Sir Joel Padillo. Pila may edad nato Sir Joel? 52. Di na nato langanon kasamang Bernard tungod ka atong naabtan na minaw og DXDC Armen Davao. Ato nang itunol ang init galitsong manok. Dawata, sir. Okay, pahalipay na gikan sa DXDC Armen Davao tungod kay imong gihimong number 1. Asa na po patulak, sir Rin? Okay, naanay pang patulak. Atong ihatag kag tatay. Salamat kayo sir sa imong makanunayon nga pagpaminaw tungod kay imong gihimong number 1 ang DXDC RMN Davao. Imo na lang mensahe sir sa mga naminaw. Una sa tanan, pasalamat ko sa RMN DXDC Davao, kang Sir Eren o kang Sir Don Pulayaw. Awhagon ako tong uban nga mga silingan ako nga naay mga transistor radio nga maminaw sila sa RMN kay daghan sila og makuha nga mga mayong balita og tinuod yun nga balita og sa mga drama, sa mga pasiaw, malingaw tantanan yun. Daghan kayong salamat na ini. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. RMN Davao. Listen win. Listen win.